la tinta pen kalau bang si kecil lonji mana pan ini kalau bang si kisut ji mana ha mau kamen sama macam ni no akilok pen anpar ge ne kaprek a color ge mana kai da jing thang hipin lang anda pini first time no mana akilok pen kacek prek ka jing thang pasti nanti tum kamen sama macam ni no nili no nang paklang ko kalau si celon ma first la ma di la so color pilong add hair color add hair color lo de and then la da jing chana paklang ko la pendet te la tinta pen kalau bang si kecil lonji mana pan ini kalau bang si kisut ji mana ha mau kamen sama macam ni no tang tenan ne la bang la jing thang ni capo se cek ko berarti nanti lai si nomor jadi kalau saya jalan lupa mau color pen malah bang mah angko no ekta dalang la bang paklang tu pangko namanya lah bang lah tak gudang pau apalagi kalau kamu first ke cincoi pen dia asap o same hoi lo lebih coffee kan nak aja tenang nak ya la tinta pen kalau si nehan ke shoot iman ni tem comments lang bacini non lah ne kai ka kilok pen anpar ka pressing tang thema di tapi ni ke kilok ka pressing tang mon bola do ke dak peran bo Jepang nehan nanti tem bang ke kalau mah ne le pan ke shoot ye lah nanti tem comments lang na bacini non lah si tata